Ketheka mutegeri wa Weru TV nkogwate ogeni ntoni cia Weru tha mugwanja mbitagwa Christine Wanjeru tukemberiria ntoni cietu ni ati ngwataniro ya athondeki mandawa a Kenya ni makoria thirikari cia makaunti kwandika athondeki ma engi mandawa ino ni kenda gutigira gukuthira thina ya wagi wa ndawa kiri makaunti na Kenya ya kiri masibitari. We cannot have one biomedical engineer in a casualty. The same biomedical engineers goes to the emergency. The same is in theater, in dialysis unit, and also running to the critical care unit. That is not possible. And that is what is happening currently in Kenya. So biomedical engineers are not being employed. Going to level 5, we need a total of 20 biomedical engineers at each and every level 5 hospitals. But that is not the case. We have like level 5, you find 2 biomeds, 3 biomeds. How are they maintaining the medical equipment in the country? Coming to level 4, we need 10 biomedical engineers at each and every level 4 hospital. That is not the case. In level 3, we need at least 5 biomedical engineers. So we are calling upon the county government of Kenya to open up and employ biomedical engineers so that they may be able to take care of the medical equipment. Currently, if you walk around and you see what's happening in different county hospitals or public hospitals, we have junkyards of equipment or graveyards of equipment. In fact, a friend of mine was saying we are having cemetery of equipment across the country. Why is this happening? It's because the county governments have actually declined to employ the biomedical engineers. If we have a total of 900 biomedical engineers working in this hospital against the requirements of 6,000 biomedical engineers, you can imagine the big gap that is created and the big gap that is there. What does this mean? This means that we are unable to take care of the equipment that are in the hospital, and we'll continue compiling and piling lots of equipment that are broken down because the biomeds are unable to put up with the big workload that is there in the hospital support our equipment. So what I'm trying to say here is that the governors, our county governors, please go back to your health sectors and just ensure and find out how many biomedical engineers you're having, and please heed to the call and employ as many biomedical engineers as possible. There are some of the biomedical engineers that have been employed as casuals for more than 5 years. Why would a biomed be a casual in a hospital, employed to do casual job? Why not get a biomed responsible enough to employ as a permanent employee of a county? Some have been employed as casuals for as long as, and they're being paid peanuts, and yet they are doing the best and the biggest jobs in the hospital. Without these biomedical engineers, the doctors are not able to operate well in the theaters. Tugetigana na ino ntoni ciengene ati anto mathanthatu ni marathitwe kirimithikiro ya maithantere cia njaruine wandini ya Amwathi Igembe North na gukua au utuku wa gukira muthenya wa umuthi ni kiri ibaro cia kurithiria cia buru utuku uyu wa gukira muthenya wa umuthi. Mama mathanthatu makuite ni bamwe na abisa mairi ma NPR na riu abisa ma GSU ni mekirite kambi guntu guku ni kenda gwikira mpini maitha mama maria matemete ntame ino maria makwirikana ni nkuruki ya 70. Na inu cia kiaba kirinto ciengene ati MCA wa Kisima tawe Patrick Mutuma na uritie arimi ma waru methero makiringanira na mamangi na methero makithongira ndani ya ciama ekenda maomba kwithira magitetheka na mbia cia thirikari augite makarega kuruthabu matithira magitetheka na mbia ino inde mabatiri kwithira mariku nikenda meyandikithia aritie mama akiraitha uthie na mbere wa murandi wa kiwanda kia waru ntere cia Ntirimiti.
MC wa Kisima Bore Patrick Mutuma na maabisa ba mabathirikari ya kaunti ya Meru balungite nteresha ntrimithikire kuona witi nambere kiribu konie kwagirizo kwa nchuku ya weke kwashinya njira ya ukina na brokers na bonyuma ya murandi yo kwamberu gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza Mary Mekai ithiri aja turungambi store yetu tutega aja ya cooperative ira yombire kwambirwa igavana wetu Honorable Bishop Kawira Mwangaza ira igatethia arimi muno kwebanira na antu twita brokers rira baketha igwacie biao rira ba igwacie bitena mbesa injega thokone cietu bakemba kwithira bagikaja bagetera thoko cietu magurija ruguka bwega nikenda aritwa betu bathoma me broker eja gwikira manto aja gatigati nikenda murimi atanufaike na store yetu iria twakiritwe ni gavana wetu Kawira Mwangaza amuchokire ngatho muno ikenda nonto wa gwitikiria murandi jojo tujowaka na tujuthithia wandi nekwa Kisima wandi ambuge Kisima wandi niyo wandi iria itongereti na kulima igwachia sana jantirimeti antu barimeti igwachi muno batango sisi bantu barimeti muno ngwetikia ngugiwa thiri nguginjega nonto murandi jojo ajuretere arajo batere na arajo kuendekana na arajo katethia antu akirari na muno atongorirwa murandi yo bakuria gavana Kawira okulukira msuyo Mutuma kuona nchukuye kuyurua na erurua ibauriti ari mbara bati kunine bya kuguneka murandi ye thirikari buruba watambaru na njira cionthe ira gavana wetu Faith Kawira Mwangaza kuja kurura nyombeje cooperative society na kuona burucha mani muntu mukuru na mangana nyomba gereketie kira tukuromba excellent Kawira Mwangaza eja rure nyomba ya cooperative society kwau ngazo njone ngutokia acha antilimeti tumani cooperative society ere na member na ere na amemba bonde inkobera atiri nionto cooperative ituritaniriye nguge amwe na nikenda totonga amwe na thirikari ona utedio na tukionaga nibeje bonde turime turi amwe jara turitani twendie turi amwe jara turitani nikenda tukinyira tugakucia antu na mathini na miriye kumakria rimyoba na atongorio baba murandi wimari wati mbaru ni MC uyu Mutuma akiwa ikundi byo byabata muno ya kirarimi bakienda kugunekana kihina kya thirikari bire antu bantu reje kumbantirimeti gweta kimbo na area gweta ngusishi na area maritati bonde abachiumie na be positive about mirandi eje na beje batonye ki cooperative eje nonto ingwetikia pate cooperative eje kabati kundi na bibi otire bakomba gutereka otegete eri nyinge bonara bankugo tikwa cooperative nyinge na bwa kithongo na kuna cooperative nyinge ira ciatumire mwankana aria antu bagita mbecha ni nyantu batonga otegera akuruba na aria baraba ole cooperative ira ne akuruba ni into byao nonto cooperative iji ichiteria muno ko inkorombe nyanto bawandie kwa ntuchiunga na cooperative eje Kiripotera Wero TV kuma Kisima Bore mbeta wa Kelvin Kimathi MCO Methero na ureti aciari na nkinyagia arimo gwicaba mune kenda kugwatira kithomo gya kana gaka bici ariuga gwaka gitaga karasha kana gaka ari nikethiritu gakinenkerwa binya kana gakibewa binya indi kana gaka bici gakariganira unturia augite thaino ni untu omwega antu mwanya meceba mune kenda kugwatira kana gaka bici MC uyu akoragia kiri mambura ma kubeshana ibewa skuruni ya Karimba MCA wa Wandia Metheru twena batikeno thia ureti aciari arimo na nkinyarugamiri bakithomo kuraithira kana gakaije warira gutwikikana kana gakarigo gakuraithirwa na nkinya gwikirwo ritonkuru kithirikari na ikundi bitari bya kithirikari ankaririria nuntu gakaniko kanya nkabwariria ajiari na arimu nuntu ribunenkelanete prominence nene muno kiri girl child na mwana wa kaije karataka kuriganira ninkabwira ati riria ugatwika girl child akuthoma muno akubua muno na boy child nwe atikubua antu beto gukubuga kethagua na ngari ya prando na masindesi ntukiari gonko nontu are bau mwarore okathoma atigorwo ne thakete ndomu kana tebu
Kinuthia kiaria kagita kunenkanira biegwa kiri cukuru ya Karimba Primary augite gutejaniria kana kaiji kuthiria matura arakuga na bari wana bakaja kugurwa batuikaga ageni nturani enu na no tutoka twa advocate bathoma bagurwa nturani no kwena exchange program mbega twagurwa muthomu Gisumu nwe twakiri nao kana tebu no ero togu tukathomithia bakina thibonde tukina tigwogu ina nutshell mwana akaeje ni amenyerelwe ni mwana otou agairetu baraitho na ritho rimwe muthia kinuthia uritie muninwa mutongoria mugongori Rigathi Gachagua thirikari ya ndagitari William Ruto na nkinya ntongoria iringi wikira na nkinya kuraithiria morimi monthe na tikawa gonka no kankwenda kumuririkania tikawa wake tulimaga ne tugucokia nkatho na ne hakikise kawaga gukira lakini ona gagiukagira into ino inge yonde ya migunda tulemaga iraithirwe majani kila kitu kionde ke mugundani anolethi wetu tu support we na mena yo nuntu muntu rio tena kawa atigatuike nwegatigwa nyuma kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Abunge mambunge ya wananchi Teresia Tharaka ni mauritie atongoria mao matigane na siasa cia mwaka wa 2027 na kuraithiriria mathina maria akarima gukurukira tha ino marioga abunge maenge ni mambiritie gucubwa cia kuringa siasa cia gucubwa gitekia ugavana ukiririkanaga wega kanyaga ka kethirwa kariga keru mwaka wa 2027 ni nyuma ya gavana Muthomi Njuki kurikia miaka yawe 10 muthingatanio. Giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mwankani wa 2027 no akakendere komererwo mata ara kuringana na utwiria barato mbite kurutha baingi baraba mbite konania ati bakaruga magiti giki na jumbe bathatu baichugo mbunge bia kaunti ya Tharaka Nithi wa mbere ari Patrick Munene wa Chuke Gamba Ng'ombe. Lakini nimetetewa na mchungaji akasema hata kama wewe ni kijana mdogo, hata kama hujasabu sana, when fever locates you it will locate you. Asante mchungaji, umekuwa mti yangu leo. Mimi nimetetewa na mchungaji. Akasema fever ikikutafuta itakutoa huko Chuke Gamba Ng'ombe ikufanya mtu mkubwa sana. Na mimi nimekubali. In this church before election for Alambe nilikuja hapa nazungukanga hata wakati siombi nazungukanga. Nilikuwa hapa tena Alambe, unakumbuka nilikuwa hapa before election na si ati nilikuwa naomba kitu na nimekunja leo tena na siombi kitu. Na nitakuja tena na siombi kitu na finally naweza kuja tena nikiomba kitu. Kare Kembiuki mujumbe wa ichuo mbunge kia Mara. I'm serving my fourth and final term. Na ndalomba antu ba Mara bampe nafasi. Mimi nizunguke hii Tharaka Nithi County. Kama ni maneno ya makanisa, kama ni maneno ya matanga, kama ni ile kazi nyingine yote. Kero ina Monotamau. Baba yao akoheria ni alike nikuje tushirikiane pamoja 24/7. Mimi niko tayari kushirikiana pamoja na nyinyi watu wetu wa Tharaka, watu wetu wote wa Nithi, Tharaka Nithi, ili kuunganisha viongozi wote na huko pale tunaelekea ni Mwenyezi Mungu tu anajua. Lakini baba yao mimi siko kwa ndebe ya mjumbe, hapo nilitoka and I'm very clear. Hiyo story nyingine kazi yangu ni kuzunguka Tharaka Nithi County na najua Mwenyezi Mungu atatuona. Mujumbe mwakuru kontini ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Ngwa Mwindu akembete na ugitiri. Ini mbara turuta wira twanengerwe na to ya gwitwa nere kanyi ere thegeni gwita tere kanywa nere thegeni nato tere babu etwereria rekinye ayo ori kira tokere kwe munde iboredio wekera nika radio wekera kisa sawa ino ngeto kwa ria chio tutima weta mwara ndi new next na bambeta kawira Mwangaza Ndaimeru County bambera we wish we could have somebody like you in our county. MC wa Marimanti Kennedy Kamunyono akinenkanira ntumo ya mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara. Mumara na wete bai. Na kama mochuka na mchuya siya ina wete. Ndeka gita gaka katukura terere. Kaka bai. Ito bai gaka. Kaka bai kamu kaka modoraka nako onako kawate. Nakakange to wanjinji.
nä rugutira rä ciaca rä rä arä kunjä tie mbunge ya mwananchi ya Tharaka nontu njinji mutongoria wa maendeleo na mnduruta maendeleo lakini nakwenda kwibinyangiria CB yake nontu yathi gwitie na igure kari ure kathuka na iritho rimwe rira turaithite ria Tharaka ria agia muthetu gugukia kina ngabana we ngugi yake ni muyumbe narute ngugi ya muyumbe muntu andikirwe kurithia mburi arithagia mburi irithia rikagwa kenukia agetera kuthi kurithia ng'ombe tere gitari yake riri ogo ne gitari riri oto na meanka tigere na meri thandatu ungia baba kuria na siasa bagutigiri bakuigamiragia siasa nthe na nkoroki mto gutigira na gucokera baraba muthuri na kubarutira ngugi onde bo bakoromba eteka ngabana tukabathima na ngugi inu tubanengerete tukauga tende gitongano wetu tio tukamuthura ngabana wanaguga kareke no tukwana no akubua ngabana no tukathura tukiona na kubwira gitonga guwa na kubwira kionekana na kubwira no batiri kuthurwa tigo tuika ati ukakaikana getu anga uyu no akuma ku anga uyu no apana tuthure mtura muruti gwira na ora akujuria gwira ne bwana mwananchi wa nthiguru kangwe tombetwa kire ajumbe kire antu baba kwenda gitekia ngavana tafadhali odon oka kuwa boya bangira kulomba gitekia ngavana yusuru ni mara moja bulekeri te birabu na bioda ino budi bukalomba gitekia ngavana ituibe tuwe free tuli antu bara batena interest na gitekia ngavana kira tulutiro gwira nko makalembo no gwathora mbezi nchetu ino kaitaka igatumika bwega nondo tibo kambera muyumberera kare mukuruta akara utinda constituency yake kulomba kula athi constituency ingi atitomera mbesa cia nyamwesa cia jenini ya uwezo fund kana cia nyamwesa CDF kuthi kulomba kula constituency ingi nkiripotera Uru TV kumantere Tharaka bitu wa Paul Ogokabithe hatukia kanya ga kono kabanini utukathie nwaku Kamboni area ya Meru Dairy ni okugwata ogeni gwa murimi kire monaneja urimi na ndethia cieria jaraja kethro jareki ni negesho ground Gitoro Njuma tariki 16 mweri jojo kwambiria thaa imwe cia rukiri na mbere njukia kanya ga gukaribisha arimi bonthe kiri kiatho gethu kinene gia tuko ya Njuma tariki 16 kira igetha kinaria ASK showground na mugeni wetu heshima kethwa His Excellency President wetu wa Republic of Kenya William Samoei Murimi ijawone na uthome manto mwanya ja kuongereria riaku na ucionere ng'ombe gwiteria kilo 50 na ijire kuma bogeta ukono njira shege nande shegweka sirenji eku kuthondeka iro bya ng'ombe wetumira otea na njira shege nande na kinya uitano umenyeri bwato jao ng'ombe icio thikira iria ya fiunde na chimete kiari mbetu barabara ditende na Meru na kinya ugono gwite kwetho kalija bo ukarithia ng'ombe kuma kilo 40 na 50 na kinya above ndikenda tomba gwita na mbere bwega ukethro inya na mandagitari bakuma Meru General baraba kaeja na motungata ja ugima bwa mwiri utheri mugeni wa Giteo akethro ari rais wa Kenya His Excellency William Samoei Ruto bwinthe ni bogwati ugeni Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street Meru Town turinge thimu gukurukira 0703 509 493 The Kenya Airlift Program empowering Kenyan students Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke Yetu Sako, your success, our pride. Fix
familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Haringe nkogwate ogeni gatuthungire kirimishe thori utimi ya Kenya ya mubira wa maguru Harambee Stars ni mararuthire mazoezi mao ma mwisho Jumapili ino kibaroni gia Kasarani. Timu ino riu ni kinyite nthini ya Mauritius ni kiri ntangurutano ya ucore iria irigiritwe kumaba marutani mamengi megie muthako uyu wa muchetho wa mubira wa maguru na makethira makithaka na Pakistan na nyumani Mauritius. Come on guys, come on guys, come on guys. Niwega nontoko na kanya kurumira ntito cietu ntito cienginwa cia kinyatha 1:30 kiogoro mbita gwa Christine Wanjeru ithirwa na muthenya umwega. Eje ni Wero TV. Deu anto ba deu kwa